Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Sözünüzü aytıp verin. Ben 80 yaş geçirdim. 79 yıldan Mustaşkımızda yaşayım. 37 yıl temir yolda işledim. İlgari temir yol Özbekistan'a kararıda. Farganiske dalıyladı. Keyin 95 3. yılı nimege öttü? Jalabat'ta öttü, Kırgızistan'a poyuz yola. O şeyde 37 yıl işledim. Bana Xudoga şükür. Uyda valla 3 balam var. Çoğun balam Namanganda, ortanca balam beni sıcakta turdi, Cumahun degen. Kiçine balamdın kolundamın. Al balam meni kolumda, men balamdın kolundamın. Atı turdi Muratcan. 5 balası var. Uyda 8 canımız. Endi bana karigenimde karıp kayaligim için halka yardım olsun deyip özüm karigen yaşımda yetkenligim için men öz ihtiyarım bilen, öz kudretim bilen, elmin, yurtmin. O şey için kariyeler adamlarga, bala çakası doktorga yardımı 10.000 peyse pulundan toplap verip atırmın. Razımam, midem bunu razımam. Halkım aman olsun, tinç olursun, sağ selamet yürüsün. Taşkınızın eli, bütün Kırgızistan eli aman olsun. Teşlik amanlıkta yürüsün, ilahi parvardigar. Bana kaşar başarada Allah özü saklasın. Elde aslasın, elde arkasında ballarımda aslasın. Özümge ömür versin. Xudo parvardigar egam yaxshilik kunlarda ko'raylik. Meni xalqim, men xalq bilan adam bilan adamman. Ming marta qulluq. Qirg'iz xalqida shu yerda yashaydi. Bu yer Alloh taolaning yeri. Lekin xalq bor uchun Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston qilib qo'ygan. O'shandaqdan bardir elbis aman bo'lsin, hammamiz aman bo'laylik. Onun şehrdeki merlerimizden tencerleri sağ olsun, el yurt hemmeleri tinçlik amallıkta bulursun. Tinçlikte hala hemen yaşasın Kırgızistan'ın. Elim topuk kılıp yaşarlar. Barımızda var. Ança üy bile var yetişmeyatkan. Alar kimdir yetişmeyatkan. Taladan akça tavavızdır. Blok memleketke getip kalıp. Enesi, balası, kızı uyda kalganda yetişmeyatkandır. Yetişmeye turabız. Kırgızlar hiç vakta jokbuz dep yaşagan emes, biz barbız dep yaşaganбыз. Barbız dep yaşagılar. Jetimlerge, jesirlerge, jetpeyatkanlarga berүүчүлөрдүн катарына тура албагылачы. Ошолордун ыйлаганы кайра келип өз башыңарга тиет. Муну ойлоп койгула. Түгүн унутпагыла. Andan göre kolumda bolup kalsa ошо жетишпей аткандарды өзүңдүн үйүңдөн артканда алып берип койгула алдыңга кетейиндер. Эртеңки күнү биздин балдар ушундай күндөрдү көрбөсүн дегендер мамлекетке кошулуп туруп кайрылып тургула. Берекесин берсин, элиме ынтымак берсин, чыдамдуулук берсин, көтөрүмдүүлүк берсин. Көтөрө билели, чыдай билели. Баары бар. Кыргыз эч убакта жок деп бураган эмеспиз. Баарыңарга ден соолук, ынтымак, анан чыдамдуулук, бүтүүнү каалайм силерден. Бар болгула, жетишпей аткан элдин рызкысына кол салбайгы бар болгулардан кетейиндер. Жетишпегенге өзүңөрдүн болгонуңардан кайрылышып тургула. Көрүшкөнчө аман болгула, дайыма жакшылыкта жолугушалы. Oldu boşaltıp bana ben yarım saat gittim eskerdim. Açık. Açık duran. Карагулжа Калпак. Салам достор, сиздерди Кыргыз той каналында күтөбүз. Бул жерде эски тойлор жана жаңы тойлор, элдик таланттар,
Ассаламу алейкум, ардактуу Кыргызча концерттер, кыргыз каада салты, кызыктуу көрүнүштөр, куттуктоолор күтөт. Бул маалымат менен же астында шилтемени басыңыз, кыргыз жакшылыктарына шериктеш болуңуз. Видеолор күндө жаңыланат. Кыргыз той каналы, жакшылыкка шериктеш. Ассаламу алейкум достор. Бүгін 17 апрель 2020 жыл. Карантин. Коменданттык саат сыртта. Эстафета баштайм. Өзүмдүн сактаныштарыма, дегеле коллега досторума, Facebooktагы досторума кеттик. Жаңыр басылған, жаралы жүрек жазылған. Аспандай болып басқан, көңіл менің açılған. Жалғаншы жаздан білмейді, астырын сені кетпейді. Жаңырға мені таштап, жалғыр қарапан бой, canım içindeyken Hakkası olacak Hamın çalarken Uçağımı sevmezler Kıynalıp жашаган үйлөргө жардам көрсөтүп атышат. Молодцы. да 15 бетапар болчу. Азыр биз алардын ичинен 14-нүн айыктандыгына байланыштуу 14-нү жиберип жатабыз. Бул негизинен Сузак районунун бетаптары. Жаш курактары боюнча кичинекейлер дагы бар. Ошо 5 жашта кичинекей колунда дагы баласы бар болчу. Бирөөсүнүкү и бирөөсү 10 жашта. Анан жашы чоңдору дагы бар. Ошо 14-нчү ар кандай курактагы бетаптар болчу. Медиктер боюнча дагы биз үчүн аябай кубанычтуу жаңылык болду. Кечээ күнү ошол биринчи кирип иштеген бригаданын андан кийинки кирип тилекке каршы бизди жуктуруп алган санитаркабыз менен контакт болуп дагы чыгып калган обсервацияда дагы медиктер бар болчу. Алардын бардыгы кечээ бүт ошол 2 жолу алынган ПЦР анализдери отрицательный болгонуна байланыштуу кечээ баарын сүйүнүчтүү кабар болуптур, баарын үйүнө жөнөттүк. Assalamu alaikum. Жамаат кандайсыздар? Мына биз бүгүн баштадык. Азыр список пока толук боло элек. Сиздерде список болсо, адамдар баягындай тааныштар болсо, жөнөтсөңүздөр боло берет. Мына уну жүктөп атат. Санжар, Озат, Мурат, Кеңеш, Улан ака. Ма продукталарды, мундарды жүктөп баштадык. Ошо балдар кеңездер акалар көпчүлүктөрүндө биринчи таман жаныбызда мына. Саңылап тоз. Өзі кең күлге кирди.
Assalomu alaykum. Ekin aka qanaysan? Bunalarni qo'yib qo'yinglar. Desoy yaxshi bergan ekan. Tinchsiz ekan. Yashang. Ekin aka. Moskvada ishlayotgan bolalardan jordam bo'l aka. Shu ichkariga kirib qo'yaverasiz. Jordam berdi-da bolalar. Shu jordamni yaxshi qilib qo'g'lab qo'yasiz ekan, ha? Damni o'siz, desoy yaxshi ekan. Yashang, mayli aka. Biz qaytaverdik onda. Mayli. Mayli aka. Gap kirarlar, bo'lavergan. Nima yo'q ekan? Jangashga yo'q ekan. O'zi ekanda. Bu уже ikkinchi uy bo'lib qoldi, Murad. Ikkinchi uy ekan. Nima deb qo'yasan qarindoshim? Jangima. O Rossiyada ishlagan bolalar bor ekan, shular atidan kichkina yordam qilib turib, shu bolalar berib ketdi deb qo'yasan, ha? Mayli. Mayli, tinch bo'g'la, ha? Oh, shuni. Azim aka ekan, tajik ekan, Azimbi, Azzammi degan Azimbi, Azzammi degan tajik ekan-da bu. O'zi yo'q ekan, uyda xotin bola chaqasi bormish deydi. Tajik, rus, chiqadirkan, bo'lib bo'lindi. Po'xuy, dakansa bermay. Tajik, qirg'iz, o'rus chiqadigan shoshaq bo'y dakansa bermay. Unutmoq qo'yim. Shu yoqda Moskvada ishlagan kuchlilar shunday chechib turib, shularda aytganini qilib o'tamiz. Ulan aka taraka qo'yib kesib tot, teraka qo'yib yozib totim. Ana baldar. Ana makran. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Yosh duo ber. Mana. Maqsadinglarga yetdilar. Alloh destek. Rahmat, Allah razı olsun. Buldiri esingda yo? Babay, может, uyda chiqolmay kengash bunday ko'rchi. Mana bugun ikkinchi kun. Patron emas. Assalomu alaykum jamoat. Под руководством Murat ketdi hozir mana. Keyingi podez ekan onda. Oh. Mana dag'i bir uyga keldik. Bu yerda ne Ruslan berdi? Söylebey, qiynalgan. Yaxshi, молодец. Allah razı olsun. Shunday uyga keldik, xizmatdaman. Dag'i bir uy nimada qishga ekan joqda ekan. Aydarken ko'chasiz. Mana dag'i bir uy bilan suylab aytgan ota-onasi suylab aytgan yosh bolasi bor ekan. Keldik. Ikkinchi kun mana.
Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.